Ćao ljudi, danas ću vam pokažem, danas ćemo u stvari da igramo neke igre na ovom ovdje starom kompjuteru. Danas ću vam pokažem par igara koje mogu da se igraju na bilo kom kompjuteru. Vidjet ću koje su najbolje igre za stare kompjutere, kao što je ovaj ovdje. Ovdje je AMD Sempron 2500+, radi na 1.7 GHz single core, ima GB RAM memorije i GeForce 7500 LE 256 MB RAM na grafici. Ima instaliran Windows XP i 80 GB hard disk, pa da vidimo šta možemo da igramo na njemu. Counter-Strike 1.6 izašao 99. godine, iako je 15 godina star. Još uvijek se igra, još ima turnira, još ima dosta ljudi koji igraju ovu igru, dosta servera i svega toga. Šta još da kažem, ova igrica će raditi savršeno na bilo kom kompjuteru iz ovog milenijuma. Za ova igrica ima dosta modova kao Surf, Prison Break i Zombie Mode. Iako je niste igrali, znači jedna najboljih FPS online igara. Call of Duty 2. Sada Call of Duty 2 je izašao 2005. godine. Ovo je po meni jedna od najboljih Call of Duty igara. Jedna od najzabavnijih, znači igra je u Drugom svjetskom ratu. Igra je malo testirala ovaj kompjuter. Kompjuter se malo mučio da igra ovu igru. Minimum je bilo 12 FPS, ali je bilo oko 25 FPS, ono average, znači obično 25 FPS. Igric možete igrati multiplayer, ne treba vam originalna kopija da bi igrali multiplayer. I da, ovo je jedna od najboljih Call of Duty igara, po meni, jedna od najzabavnijih. I ajmo na sljedeću igru. Colin McRae 4 je izašao 2004. i pravili su ga Codemasters, isti ljudi koji danas prave Dirt i Grid igrice. Po mene je Colin McRae, serija Colin McRae ima 5 igrica, je zabavnija od današnjih Dirt igrica, zato jer je mnogo jednostavnije, znači trkate se rally šampionat, dok u Dirt 3 imate dosta onih svih zezancija i svega toga, to mi se ne sviđa mnogo. Da, po meni je Colin McRae serija zabavnija od Dirt igara. Ova igrica je radila perfektno na ovom kompjuteru, minimum 52 FPS-a, oko 62 FPS-a je bilo i 72 FPS-a max. Kako su se pogodili ti brojevi? Iako su trke više vaš stil, iako ste fan relija, ovo je definitivno igrica za vas. Sada, ovo verovatno nije iznenađujuća igra na ovoj listi. GTA San Andreas izašao 2004. godine. Verovatno ste igrali ovu igricu. Ali ako vam, na primjer, sad vaš kompjuter ne može da tera GTA 5. Znači ne može tera GTA 5, postoji GTA San Andreas mod koji se zove GTA San Andreas 5, što praktično pretvori GTA San Andreas u GTA 5. Znači imate ono da menjate likove i sve to. I ovo je po meni jedna od najboljih open world igara ikada. I to bi bilo to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem, pozdrav.